Guys, this is the crocodile schnitzel I'm going to have for lunch with the tour sauce. So let's try and see what it tastes like. Not too bad. It tastes just like chicken. See you guys soon. Like and subscribe my channel. Bye. Ek lek babas omdat ook as jy skef hierdie klomp. Wat gaan gebeur met daai klomp? Ons het nog. Ja. En die kleintjies hulle eet vleis 2 keer 'n week, né? Ja, dan moet ek Die somer en hulle gebore met tande. Ja, hulle kom al met tandjies. Hallo jy. Hulle het nie